Tai hoa ke te ane, kua tika anō. Kua timata ngā mahi tope rākau I te whenua o te iwi o Ngāti Wai I te tai tokerau. E tori tekau tau te iwi e tatari ana kia tai ake ngā rākau nei ki te pakeketanga e tika ana hei topenga mā rātau e puta mai ai he hua a Pūtea. Hioi kei te rohe o Ngai Otonga, tata tonu ki te rohe o Whāngarei, me te rohe o Kawakawa ngā rākau nei, kei a Mikey Sherman, te ro ngāke o ngā whakamahuki. Tangi kua toru te kautau e tāri ana e te iwi o Ngāti Wai e taka mai ai ngā hua o tā rātau kaupapa whakatō rākau. Koe tere ko te tutuki ngā kaupapa I tīmata hia ka nui te maha o ngā tau. Nā, koe tina ko te puawaitanga o te kaupapa nei. Ruarau, whātekau heketea te rahi o te ngahere pāina nei, a ko te whakapai karua tau te roa e tope ana. He kaupapa mahi ngātahi I wainga I te kaporeihana mahi rākau o te tai tokerau, me te uepū o whangaroa Ngai Otonga. Nō rātau te whenua ana te kaporeihana ngā rākau. It's been fair to say that relationship has been rocky over time, but the point in which we find ourselves today is that we're looking forward to the actual harvest. This is what we came to do, came together to develop this particular forest, and now we're going to harvest them. So this is a start of many blocks in the future. Rimarau, mano tāra ka whiwhi I te iwi o Ngāti Wai I te mutunga iho, a kei te whakaaro tonutia te taha ki te whenua mō ngā tau kei tua. Aha koa te kaupapa a huarangi hou kua whakaritea mai e te kāwanatanga, kaore te iwi o Ngāti Wai I te tino whakapono, koe nā te ara pai mō rātau. 30 years ago, no one envisaged such a scheme, and there's very little that we see by way of carbon credits being beneficial to us at this stage. O tira he tīmatanga noai ho tēnei mo te kaporeihana mahi rākau o te tai tokerau, neke atu I te whā mano heketea o te ngahere paina ka hau haketia e rātau, I ngā tau te kaumārua e haere ake nei. Mikey Sherman, Te Karere.